الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ثم يقضي الله تعالى بين الوحوش والبهائم ثم يقضي nulikari-kari mutusi sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah mutusi utawa ngukumi bainal wuhushi ing dalem antarane pira-pira hayawan kang kesit wal bahaimi lan pira-pira raja kaya hatta yaqdiya sehingga ngukumi utawa mutusi sapa Gusti Allah lil jammai maring hayawan kang brojol min dzatil qarni saking hewan kang anduweni sungu andik tanduk. Tsumma yaqulu nuli kari-kari dawuh sapa Allah Gusti Allah Tsumma yaqulu nuli kari-kari dawuh sapa Allahu Gusti Allah lil wuhushi maring pira-pira hewan kang gesit wal bahaimi lan pira-pira raja kaya rupane dawuh kunu ana sira kabeh ana iku turaban hale dadi lebu kunu ana sira kabeh ana iku turaban hale dadi lebu utawa debu abuh. Fa inda dzalika mongko nalikane mengkono dawuh kunu turaban dadi abuh dening Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika mongko nalikane mengkono dawuh kunu turaban yaqulu mongko ngucap sapa al kafir wong kafir rupani pengucap ya laitani kuntu turaba ya laitani duh menawa ingsun ya laitani duh menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku turaban dadi debu dadi lebu ya laitani duh menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku turaban dadi awu dadi debu. Lengkap ayat ta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna andarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna andarna sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu sekalian hai orang-orang kafir. Inna andarnakum sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan peringatan kepada kalian semua adzaban siksaan qariban yang dekat yauma yanzulul mar'u ma qaddamat yadah pada hari itu manusia melihat apa yang telah mereka perbuat selama hidup di atas dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba dan orang kafir berkata alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah sebidang tanah bukan diciptakan sebagai manusia akan tetapi berharap mereka menjadi tanah. Nah, kemudian
setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan deka makhluk sahanya manusia, maka khusus umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri keringanan sokor doa sebagaimana doa ria bilan mare becah ning atas dunia, yakni bismillahirrahmanirrahim. Maka umat Kanjeng Nabi seahli atua, seahli maca dak bismillah, maka pagampang le sana tineng Gusti Allah. Setelah maca nikah pas teh tineng Gusti Allah hokomen tineng Gusti Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala adabu deka umat Kanjeng Nabi, lau tadhkuruni bihadzal ismi la ataltu alaikumul qada al fa'am. Cak saking abaan lopah dak bacaan ria, yakni bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka ben sengko palanjeng keputus nakake sampai 1000 tahun. Pon umat Kanjeng Nabi ni kapon mare potos mendapatkan keputusan dari Gusti Allah yaumul fasl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil satu persatu daripada manusia untuk diminta pertanggungan jawab. Allah taala memberikan satu kejadian sebetul-betul menampakkan keadilan. Maha adil Gusti Allah. Allah taala sandi sifat adil tampaki dekat manusia saat nikah. Supaya orang rua tahu dak sifat adil Gusti Allah. Maka hewan-hewan wuhush, seset-keset, hewan-hewan bahaim, sape, embi, kerbui, bojo kekapipi Gusti Allah. Sape setoman ngetek soro ngetek, sape setoman nyuruduk soro ngeruduk. Hewan sekecil apapun sampai ajem setoman nyampar soro nyampar. Ajom setoman nyampar sampar, embi setoman nyuruduk soro nyuruduk, jeren setoman ngetek soro ngetek, soro belis bi Gusti Allah. Lambo setek tanduk apanya meduren tanduk nih, tanduk kineng tunya tanduk beri tanduk bi Gusti Allah seruduk. Arobilan mare bereng tandun mare nyuruduk kaki soro seruduk bi Gusti Allah. Neka sakseen makhluk-makhluk sebelum Allah taala memanggil satu persatu dari makhluk untuk diminta pertanggungan jawab. Nah, pertanggungan jawab dari Gusti Allah bener jawab betok. Mula tanggung jawab. Tanggung jawab karo jawab betok. Can tanggung jawab kemma bada orang ngangkui sepeda motor orang palabu tanggung jawab, harus tanggung jawab uta tema beda armakula kan nanggung jawab aja beto. Apa sih tadi pertanyaan jawab polan nanggung jawab, maksudnya tanggung jawab nih kan ki bertanggung jawab selama harus napa bengal resiko, mun bengal odik ki bengal resiko neraja. Maka bi Gusti Allah hewan-hewan niki bajaga kapi embi sape kerbui hewan-hewan bahaim bahimah soro meles tining Gusti Allah, saya nyuruduk soro nyuruduk, saya ngetek soro ngetek, saya nyampar soro nyampar. Apa boleh manusia gembangnya senika mon hewan bayi tining Gusti Allah kalaban sifat adil Gusti Allah soro meles apa boleh manusia. Maka kula panjenengan tak bisa nuntut adil pangeran karena kula sampean tak bisa berbuat adil. Allah taala maha adil, engkau nuntut sifat adil Gusti Allah tak mampu. Caya kadariyah pengadil Gusti Allah. Kabene mondre kan pengadilan sebede nika. Jareng panjat hukum mangke bae tibi tak cocok yoba. Pengadilan mangkene ka ki bisa berubah. Bahasan orang mungkin bisa main kinangan, main kejaksaan, main dak hakim, main desa, main dak bagian ruang bisa main, benih main biasa.
beda apa na main matro ringan nah tro mempercepat tah beda apa nah tro mempercepat sidang beda tro meringanaki okoman beda kapi tapi kuaku pengadil Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah mithqal apa mithqal nika mithqala dzarrah seberaan dzarrah nika seberaan bilis podek otaba mon sampian gulakkuh ngomber areh tapu bentala sampian pas beda ngaper yo dzarrah roh sebiji dzarrah nika beda perhitungna kuaku pengadilna Gusti Allah pon mare kapitung situng hewan nika esro nyuruduk pas dia remah ya Allah alam wa kana dzalika 'ala Allah yasira semua nika enteng bagi Gusti Allah ada barang yang mustahil ada barang repot ada barang tak mungkin enteng kapi kang Gusti Allah wa kana dzalika 'ala Allah yasira enteng tak apa mau temu orang soki be enteng kapi temu orang soki enteng kapi aduh ngetek bingung jangan bingung karo detok bingung ya reng soki sing ngocak apa boleh Gusti Allah enteng kapi nah ketika para orang-orang menyaksikan derma pengadilan Gusti Allah tumun ajam saya nyampar soro nyampar embik saya nyuruduk soro nyuruduk jaran saya ngetek soro ngetek pas dak remeng kok dia inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula inna sam'a saungkuna kopeng wal basara ben merepat wal fuada ben ate kullu ulaika kana anhu mas'ula bodo pertanggungan jawab pakia dan Gusti Allah tanya kini kapir ya bingung kapir lebih bingung boleh orang kafir kenapa karena nyakseen ingat apa Allah Ta'ala suruh meles hewan-hewan setandi setek catat tu sana tapi hanya maka zaliman nih kah aneka hanya maka zaliman harus balas nih kah kezaliman nih kah tak bisa tak mungkin tak meles harus balas aroba kezaliman dia polan ambil setoman nyuruduk suruh ngetek saya nyampar apa jangan reng kafir ojan ya mari senikah tineng Gusti Allah apanya mana hewan-hewan neke beteti abu beteti abu mare soro ngimun hisapan tak ada cek hewan tak ada hisapan hewan neka sebeda hisapan dia manusia tapi ini menunjukkan sifat adil Gusti Allah Ta'ala menunjukkan sifat adil dia ke manusia saya coba Jarang embik be suruh meles kok. Sape suruh meles, ajam suruh meles. Boleh manusia. Allah Ta'ala seakan-akan memberikan contoh, memberikan bukti sifat adil Gusti Allah. Ada sia-sia ya. Apa saya perbuat pasti beda-beda sana. Baru kemudian ebadati tanah tineng Gusti Allah. Ebadati abu. Apa jangan kafir tuh cek saking engkau tadi abu tak hisap engkau bi Gusti Allah tuh cek saking engkau tadi abu tak minta ditolong bener ya laitani kuntu idhama ya Allah betati aki kula tadi tolang pun dia berjaga bukti nah hewan nih kah karena hewan dari tolang berjaga bi Gusti Allah suruh meles maka orang kafir tak minta ditolong minta tadi abu tapi pun lemede para anbiya para ulama inna andarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian semua kata Allah lebat le sana para nabi le sana para anbiya para ulama le pada pak ada orang-orang kafir atas kebenaran Islam atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kebenaran daripada Al-Quran keesaan daripada Allah subhanahu katonaki yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah ketika manusia menyaksikan apa yang telah diperbuat selama hidup di atas dunia
padang ya dan tanah. Semakin banyak salah ke orang semakin abid tanggung jawab apa. Dan celanya lah ke orang. Orang kafir ngocak, ya laitani kuntu turaba tuh cek saking engkau dadi abu. Tak hisab Gusti Allah cek bari pone terangaki saking dari napanya mana pakewun cak haulun min ahwalil qiyamah termasuk pakewun dina kiamat. Ya Allah, mun pacet kula ni kay pemasok neraka tuli pemasok tak kuat. Ane kening mahsyar panggil tung situng untuk manusia mempertanggungkan jawab. Mohon pejabat beda istilahna surat pertanggungan jawab SPJ. Bupati beda SPJ nah surat pertanggungan jawab selama 5 tahun nih kah? Penta pertanggungan jawab. Sombongan beda SPJ surat pertanggungan. Kemarin lah penter sendiri mas sombongan. Kong kali kong bi galangan. Minta nota nato. 1 juta suruh toles 10 juta keng oleh galangan nah nyaman mare. Teti surat pertanggungan jawab aja lebih toles nah. Osok dari serap padahal dari bereng. Nah, lengakan osok tak ada kancan rap jadi ya. Beda SPJ nak kapir ya. Cuman nyaman nerma sombongan. Cuman nyaman menerima jabatan. Beda SPJ nah surat pertanggungan. Nah, terus pangeran odi bumi na pangeran odi langit pangeran sama keluar aing Gusti Allah sama tombuan Gusti Allah sabri nyabah Gusti Allah macam nyaman ada tanggungan jawab ada pertanggungan jawab SPJ surat pertanggungan jawab suruh baca deh buku kakek Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, buku napa ni ke Gusti? Mak beda kapi. Mak beda kapir ya. Hari apa ya buku apa ya? Saya sepora tetap beda tole senah. King sepora be pangeran tope poe. Setip. King bodo catat mah. Mun sepora setip, stip ek tak pakaton tina Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jangan kok dadi abu nyaman tak kadari yang kok yang asep tak minta ditolong bene ya laitani kuntu idhama tuh ya Allah cek saking bilang dadi tolang enten masih tolang baca gigi ya masih bate baca ke semarang ngeke soro ngeke hewan ini kepada pertanggungan jawab karena Allah Ta'ala menampakkan sifat adil dekat segenap para manusia makhluk saat penikah oleh karena kadin to ngane ngaje ka orang ni kanyaman paham ki ngane ngaje ka orang ni berek sanggena raja tu sana cek sampai ngal bengal lak ngalan dinoreng cek sampai zalim ngane ngaje da orang bahaya ni ka makanya orang-orang ngak nikah banyak selopah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tabu wala tahsabanallahu wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali kamu menyangka atau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafilan, Allah taala lupa. Oh, tak lupa. Amma ya'malu dhalimun dari apa saya ampun lek perbuat bi orang-orang saya zalim ning atas dunia nih kah saya soki ngane ngaje saya tandi saya kuat ngane ngaje saya lemah pejabat ngane ngaje ke rakyat bo cek kira Allah Ta'ala nih kalau lupa aroking kalau pai cek di pangeran roh penguasa nih kalau pai cek Gusti Allah saya maha kuasa zalim ke rakyat orang saya soki aromasa andi sekapina padahal andin pangeran kapi walillahil izzatu jami'a kemuljaan saya ka andi dunya saya ka andi ada kapir andin Gusti Allah apa ba nyangka wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun cek kira
Allah Ta'ala ni kalau apa? Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan balasan bagi mereka agar supaya kelak di akhirat, di mana di saat itu mata-mata menyaksikan, mata orang tertuju di sitong. Pakaton kapi perbuatan amal perbuatan. Orang saya sapora, setip, teh pakaton bi Gusti Allah. Keng tetep bede catet nah. Mon bahasana film sensor bi Gusti Allah, tapi tetep beda catetan nih, kecatatan amal nih beda. Mon esabora sensor, mon sete esabora liyaumin taskhasu fihil absar, mata ring ngetelak kapi. Mon mangken bisa itu apa semangken bisa tertutup, bisa ketemu dua-duaan, bisa ketemu di luar, bisa janjian, tapi aku manusia ini kata wakapi ada seta epatawa tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ada yang zalim nih ngani ngaja dah orang. La ilaha illallah. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, innallaha yumli lidh-dhalim. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulur-ngulur, yumli, nyeranteaken bi Gusti Allah pacet sengaja. Penyaman kade orang-orang sing ngani ngaje nih ka. Sukses, diin penyaman ekonomi na. Annallaha yumli lidh-dhalim. Orang ngani ngaje nih pacet elolo bi Gusti Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin jan Gusti Allah. Wa umli lahum inna kaidi. Allah Ta'ala di rencana lain, fa idza akhadahu lam yuflithu. King Allah Ta'ala mun kare kadung ngala ada seorang. Allah Ta'ala mun kadung matodus todus kapi sekeluargana. King lantor kinangan. Malil zalimin hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang sezalim ni ada kekasih, ada sebisa syafi', ada sebisa beri pertolongan ku ning akhirat. Essener ya, tuntutan melolo. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanya para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang dinamakan muflis, orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut kan Kanjeng Nabi? Atanya ke sahabat. Sapa wong sing sekeng, wong sing bangkrut, wong sing gak duwe apa-apa iku sapa? Faqalu, maka para sahabat, atadruna manil muflis min ummati? Tahukah kalian siapa yang bangkrut dari umatku? Qalu al muflis fina man la dirhamalah wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta ya Rasulullah, tidak mempunyai apa-apa, satu dirham pun. Man la dirhamalah, satu dirham pun tak punya. Wala mata', tidak punya apapun ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, benejeria orang yang bangkrut dari tang umat, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang kuaku ning hari kiamat datang dekat ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngebekencerna salat tah, ngebekencerna pasana, ngebekencerna zakat tah. Fayati, maka datang orang-orang sik kane ngajah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa sakafa wa safaka dama hadza, fayu'ta hadza min hasanatihi. Datang ya Allah, orang nikah toman ngani ngaji kebetulan kaulah, toman meswen kaulah, neng Facebook nyacat kaulah, neng status semon-semonan ke kula, umpama meswen kula, mon semonan sokor bermanfaat tak apa-apa. Kor cek nyacat orang, cek meswen orang, cek napa, cek ngumbar kesalahan orang. Mon cuma supaya orang ngerti tak masalah. Orang neka mesuen kaula, nyelato kaula, cat kaula, cam ke kaula, wa qadhafa hadza, nuduh dan kaula selingkuh, nuduh kaula orang zina padahal kaula tak ngelakonin zina, mancunggapi, wa akala mala hadza, orang neka door dunyana neka. Nah, sandi tanggungan tulis cerai, cak detek mate,
seripis bedek waku tanggung jawab. Dak remah monco-ngoco se Indonesia. Bensin joplos. Se Joko se Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wah dak remah je waku, Pak. Masya Allah, paku wa naudzubillah mentar pada selamat sepetong toron kudu sampean. Tak titi orang kada jeria. Tak kalang kada di noreng. Aqada mala hada nika toman deur obeng nika Gusti. Wa daraba hada toman nokol orang benika. Setan pasalah. Akhir ada remah. Wasafa kadama hada toman megili deren orang peneka nyotu ngolokain mateen fayu'ta hadha min hasanati. Akhir orang-orang kabi senuntut kabi neka ya dan Gusti Allah orang dari kebagusna genjeren salat ta genjeren pasana genjeren zakat ta genjeren ngaji na etat petat kabi ponan sobung ada karena fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqadha ma alaihi mula tada kebagusna padahal tangaki banyak setek saore ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finar kecuba na orang-orang sek kane ngaja bagi ka kauleubeun panjenengan sing kane ngaja ka orang faturiha alaihi faturiha finar thumma turiha finar kemudian orang neka yoncupaki ka poe neraka. Bisa bayangake neka salate terima pasane terima zakat terima haji terima keng nyala ka orang zalim ka orang muflis bangkrut percuma ahli ibadah tapi ndak nyala ka orang ahli abasah tapi sanrasan ka orang cat nyacat ka orang tungat tuh ka orang bodoh hisab lakapi nih. Lah terus dia remah umpama lah tak ada bejeng sekali, tak ada pasana sekali, tak ada zakat sekali, lah tak ada kebagusan sekali. Ada sek sawarakin tak apa sah. Pas paku bingung. Hari ya bade sek sawarakin tak ka saparo. Akhirah kecuba na orang sek salai ne bagi da orang seneng aja. Can bahasana sendelan tak norok ngakan nang kana keneng getan. Tak norok ngelakonin tu sana tapi oleh beles sana. Jadi orang muflis ini orang sebangkrut ini orang bangkrut nih kan mentor mau ketitik ilmu manfaat malah takut selaknya lah ka orang malah tak kalang ka ada di noreng. La ilaha illallah. Adapun zalim pangeran ngane ngaji dak ka Gusti Allah, maksiat ka Gusti Allah, ki kemungkinan beda saporanna. Tapi mula maksiat aroba ngane ngaji ka oreng, ngalak di noreng, nipu ka oreng, ngerampok di noreng, ngalak di noreng, lari serepot bahaya nih ka. Bak nyubaki oreng, ngerasanin oreng, lah ni kasih kadu. Kadu nih ka. Ngalak di noreng ngangsret pagar oreng sampai jadi semeter dari semeter sampai jadi 2 meter dari sekelan shibron minal ardi kuak kalau ngaki bumi sepetong bumi nih ada orang sing ngalak di noreng gila gak cerita aki dari al-imam al-Yafi'i yang kipaneka acerita tentang al-Imam Shibli acerita aki beda orang ngani ngaja manika cerita aki ning zaman Bani Israel saya cerita yang kipaneka dari Amr bin Dinar qala kana rajulun min Bani Israil ala sahilil bahr fara'a rajulan wa huwa yunadi bi'a'la sautih beda orang
zaman Bani Israil lambo beda orang areng cereng pinggir tasik akhirnya orang sareng cereng seneng pinggir tasik nika oh caan karo seneka tok fala yadhlumanna ahadan fala yadhlumanna ahadan fala yadhlumanna ahadan sehingga jok ngane aja ka orang sehingga jok sampai ngane aja ka orang lain jok sampai areng cereng seneka tok bi ala sautihi kelabun suara paling teki heran orang sesoleh nika heran semak qala fadana minhu kemudian rajulun min Bani Israil se ala sahilin se bedening napanya mana pinggir tasik ini kayak semak semak tanya lagi ya Abdullah ma khabaruka wahai hambana Allah wahai kebulan Gusti Allah apa sih terjadi da beun mak tulu areng cereng kata jeri ya beun setiap are bededina fala yadhlumanna ahadan jok ngane ngaje ka orang kuadik areng cereng kata ria jawab bi orang sebere pengkira tasik nika anni i'lam anni kuntu rajulan syurtiyan ketahuilah kula nika lambek dadi syurti mun bahasan reng mangken polisi utawa satpol pp kula nika syurti pengaman kula nika polisi kula nika satpol pp kula fajitu yauman ila hada sahil kula toman dateng ke pinggir tasik ke kiri sereng gini kah tempat kula saring cereng nikah faraaitu sayyadun qad soda samakatan fasa'altuhu ayyahibaha minni faaba dateng pelaut atau nelayan saya nyari cukok kula pas bodo cukok raja kula tero pente bi kula pas tak gelem fa'aba tak gelem fasaltuhu ayyabi'aha yamun ban tak gelem ben tamari beli bingko eman ka eman bi se ngarai beli ada moda bi surti otabe polisi otabe pengaman kena otabe satpol pp nika walhasil intinya nika alako ke negara nika surti nika pentah tak bagi beli ya tak bagi fadarabtu ra'sahu bisauti akhirnya tokol bi kula bitang pecot cetak kan belum endre penta tak bagi beli tak bagi papiyar bi kula cetak bacalah aban penguasa aban andi kekuasaan pihak si berwenang aban dengan sewenang-wenangnya ampunan fa akhadtuha buqahron mare tokol ceteng kalak cukon kebe mole bi kula toman ini tak tongkok kita kan tak ada aben TV tak tahu kita tongkok padahal aben dari mana mun mati tadi betang empon faraaitu napa pas kalak fa akhadtuha min qahran wa madaitu biha kebe peleman qala fa bainama ana amshi biha mala id addat ala ibhami bedeng tengah jalan pas cukok ni ngekek dak polan-polan gula waduh tak mangke sakit dari santan pangekeken cukok ni kah sampai ke pataki pi gula cukok ni kah buta pak cukok apa je benelohan ngaraben ni cukok se raja Allah Ta'ala senyoro ni kata tak moro pas moro ngekek pun ada senyoro pangeran sabi dina belisan benika salah tak norok katase tak norok mancing ya teng moro lek pentah moro lek beli cereng-oreng mancing rumene rengking tujuan cukok king seneng kan engki saya kakak cong kuno cokok mungkin beli pasar kelar abon king haben hobi kemulai haja teh kakak haja yontal lah cukup aja dari mana teman pas saya penta ya peler aku bi kecerik ketan saking dari peler sampai peler bi kecerik ketan nje teh begitu tokol cetak pas eke di tengah jalan faramat an akhlusa ibhami minha nguntalaking kepataki buang male takok kotong gula takok kotong haja para kotong saya keke dapat kecompok fajitu ila iyali fa'aliju ayakhlisu ibhami minha falam yaqdiru aduh apa kak tahu kok gula
ngalak cuko noreng kole na mancing oleh na dari tasek ruwa pas yak ngekek aja kotong ane tambah bet tambah tak sekole. Semakin menjalar nih kak, semakin menjadi nih kak, anu nih kak, napa? Efek dari kekek na dari cuko seraja gelo sampai abid. Ba'da ta'abin syadidin sampai rontok kapi badanku le nikah kening gara-gara kekek na nikah sampai merotol le badanku le nikah ampun lah sobung anu na sakale. Fadhahabtu ila tabibin, pas entar kula ke tabib bene dukon tabib masih kiai bisa tabib mon dukon belum tentu kiai mon tabib mesti kiai sing ngajak salah mon dukon tukang tebek mon dukon tukang tebek jak ke timur anu bahaya ke timur bae ring lelen jalan ke timur tau ke timur ahli nujum ahli lintang perlintangan jentare kaelangan ngarane oreng tabun sake ngarane oreng mon ke kiai tak apa-apa tabibnya mana nyontam pe kiai kenapa sampean mari diri dokter tak sanggup ah kiai beri tematen tok tinggal dokter ada sanggup ke kiai ya mate ki jele dokter tak sanggup mon lamba kula ke ngai compok niki kene kula ben kulaku niki beda tobung Pak itu lemaba nika beda tobung beda sap tangan beda telur beda sap tangan beda aing jadi kita entar ke rumah sakit lemete syarat kade ke kiai deng-deng mon cuduh jarang lele sehat nih dari pangeran karena mantep burung entar ke rumah sakit burung sak periksa baru kan aing ke kiai tabibnya nyarang ojen tabib ku yang amantor tabib mon dukon aja dukon dubu-dune kelakuan ya kelakon mon entar ke ulama tak apa tabibnya mana tabib entar ke ring penter ke tabib falamma nadhara ila bahyami bareng si tabib nika nyongok dek polam-polan tang polam-polan nika cerita lebih lese lek nika la cerita qala hadza aklatun bila syakkin arya gara-gara kakana kakir ya polam-polan kakir tanpa diragukan arya gara-gara kakanan kakek singa apa anu kakek jadi perbuatan kakek ari mun tak ketok wa illam taqta ibhamika halakta mun ari tak ketok sebedena kakek ancor kabeh iki gara-gara ria gara-gara perbuatan sampean nika faqata'tu ibhami karena perintah bi tabib nika soro ketok ketok krikin polam-polan nika marase nika tedung tak bisa tedung semakin abid semakin nyelo syiddatil alam tambah sakit akhirnya kalau entar pole kering pinter nika katipun panapa nika mulai ketok bi kula tapi pancet fantasaralil alama tambah menyuruambah tambah dadi saabek nika tambah tak kuat kula dek kemen nika tabib kula dek remen nika akhirnya totor lekas akhirnya perintah sareng si tabib kala oh ya mondaya idhab ilaihi al-ana watlub ridahu mondaya entar de orang seto maneka ning ngajeban baen seto kolce takah sek kalak jugon entaren utlub ridahu pentar ridona penta sabora monenja Arya depak mumpung dorong sebadan ria qabla ayyasilal alamu ila badanika mumpung kita sebadan kakiri rosak ancor kabir ya bener cukup ban serobon berarti roh pangeran saya mau be eresare falam azal atlubuhu fil balad hatta wajatuhu akhirnya pone sare pas epangki bareng pone epangki minta sapora wabeka kula nangis kula nyium tanang kula bersimpuh ya dan orang wabeka kula nangis fakultu ya sayyidi wahai tuanku sa'altuka billah kula nyoon demi Allah illa afauta anni kecuali panjenengan nyebor ke kula tak kuat anapa faqala li pas ngocak man anta saya sambian
Kula tak kenal sampean, qultu analladzi akhadtu minka as-samakata ghasban, kula setoman ngalak kelaban cara paksa cukon sampean setokol senokol cetakakan sampean kula. Oh engki pas nyongo orang setokol kala congo aki krikin fabaka hina ra'aha, pas ketika ngetela nangis orang, ya akhi qad ahlaltuka minha, setia kula ampun halal ka panjenengan, kaula tak nuntut ku ning akhirat, mangken kula nyepora ka sampeyan sekalane kaelang saking. Nika bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kezaliman nika ning dunya la iblis dening Gusti Allah, belum boleh ning akhirat. Ning akhirat lah pasti kemah wa pancen tambah aja iki dorong. Ada cerita nereng ngaji menang jada Pak, tetap ancor Pak, celaka. Kurang dar masih Fir'aun, kurang dar mah Haman, kurang dar mah Namrud, kurang dar mah Korun, kurang hebat. Wallahi hum fit turab, ada kare cerita nah. Bon cerita nah tak nyenengaki. Dar mah Korun, dar mah Fir'aun, dar mah Namrud, kapi rancor kapi, zalim rancor kapi Pak. Mak dadi karo Korun setiaan, karo Fir'aun setiaan. Fir'aun 2025, Fir'aun nih kah ratu nereng dolim, ya karena pon iman tepes singke kalau panjenengan tak takut dek kedoliman nih kah, hati-hati. Kini kapon ampunlah napa nyaman merambah kezaliman ni kapon berning setiap sektor ponan kapi pon sesoki ngane ngaji dereng tandi sekuat ngane ngaji zalim pejabat ngane ngaji jedera terus demikian tak nemu rampunan tu kimon lamun kejadian ngane ka kipon ne kamin asyrati sa'angku ne kapon la tante ne kiamat tongku ne kapon sebener salah mungkin sebener salah. Orang yang memberantas kezaliman neng tengah-tengah orang yang zalim neng penjahat tah. Jadi penjahat tah orang yang zalim ya orang yang bener aja. Orang yang bener mungkin yang kepenjahat, kang kui orang yang zalim, kang kui penjahat, orang-orang yang bagus yang penjahat karena tak gabung ke aben. Karena tak pada jahat tah. Orang yang bener yang kepenjahat mungkin. Oleh karena itu, cek sampai kau panjenengan ngane ngaji ka orang. Cek sampai ngane ngaja ka orang bahaya nih kak. Ini mau cerita lagi banyak cerita nereng zalim nih kak, banyak sarah. Ala kulli hal Allah Taala tak bekal malupah deka apa sampun dek perbuat ngane ngaja ka orang nih kak. Tak kira sobung tetap zalim. Ingki pokoknya dolim neka ngane ngaji ka orang termasuk dolim nyabak bareng benih kenang nah termasuk apa dolim termasuk dolim neka termasuk dolim. Termoga selamat kul panjenengan dari perbuatan dolim, amin Allahumma amin. Mon dolim da orang dolim napa zalim dekat Gusti Allah, maksiat ke Gusti Allah, kenge sapa ora? Kang recek zalim aruba syirik bae. Mun zalim aruba syirik, tak bakal sapa ora dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun ki aruba mabuk mathalan, bener ki ngendeng agintusan reng mabuk, dosane tetap raja. Tetapi mun urusan bi pangeran, ki mungkin sapa ora dening Gusti Allah. Syirik ke Gusti Allah tak bisa. Niki kocak zulmun azim, inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah kezaliman sangat raja, la yaghfiruhullahu tak bakal sepora dening Allah Subhanahu wa taala. Adapun zalim mungkin sepora fadzulmul ibad anfusahum, zalim orang dak aban tibi fima bainahum wa baina rabbihim, antara na aban bi pangeran nah. Bodo orang kafir tak nyembah Gusti Allah berapa 50 tahun laku mati ya Islam ting malam ya wes elang sebidak tahun nih kah capok syahadat masuk Islam karena pun urusan Gusti Allah, hidayah dari Gusti Allah, kebukaan hati juga dari Gusti Allah.
Tetapi orang muflis ni kan nikah, orang bangkrut ki nikah. Banyak salah nak orang. Ngane ngajah ka orang. Masya Allah. Bahkan orang yang sini ngaji ngak nikah tak bakal sepora tini, tak bakal terima bi Gusti Allah. Napa? Perbuatan amal ibadah baik sewajib atau sunnah tolak tini Gusti Allah. Ngalak dunia orang, ngalak tanah orang, ngerampas saben orang, ngerampas bungkon orang, tanah orang. La yakbalu minhu, la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Tak bakal terima dari orang sing ngak nikah. Apa? Sarfun wala adlun, ibadah sunnah ben ibadah wajib tolak tak terima dening ajunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahaya orang ngane ngaji nikah. Ya? Ngane ngaji ni cek sampai. Masya Allah. La ilaha illallah. Nikah ning dunya lain ning akhirat lek pakaton griki le para kodong aja saking tak nyepor sing kalak juga arek karo juga Pak ngalak juga mun ngalak pesen oreng ngalak sepeda motor oreng arek ngalak juga kalaban ghosban kalaban ghosab zulman kalaban zalim ngane ngaj ngalak dinoreng karo arobe juga ingat riya seksa napas pakuwa mun lebih diri nikah. Nah, tadi dharma kula bon panjenengan saya kala dunya nabi orang seengki lapas saper tikel cek meles ngalak ya. Pangeran ni kata lupa. Setongontong orang ngane ngaje ka orang, setongontong orang ngalak din orang ki ontongan saya kala. Nah, maka khususnya akhir zaman ngak nikah. Fitnah, kezaliman pun merajalela pun. Oke, debuah kita ni Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayusibu ummati fi akhir zaman balaun syadidun min sultanihim. Akan terjadi kepada umatku, akan menimpa kepada umatku fi akhir zaman ni kemunan makanya ke akhir zaman orang bengal kereng tua matiin reng tu biasa lah ane kemun akhir zaman Pokal doteng situng bala can Kanjeng Nabi dekatang umat balaun syadidun dari sera min sultanihim dari penguasa nah. Atau orang sekekuatna pada bereng kekuatna penguasa benih penguasa tetapi kekuatna pada bi kekuatna penguasa tokoh masyarakat kiain ustadz binteren agus emas kekuatan apa pada etorok bioreng ocaan etorok perintahna etorok pada bereng penguasa mun benih penguasa tabe orang sekekuatna pada bereng penguasa la yanju minhu tak bekal selamat dari bala ning akhir zaman nika illa rajulun arafa dinillah arafa dinallahi bilisanihi wa yadihi wa qalbihi kecuali orang laki rajulun arafa dinallahi kecuali orang sing ngaoningin keagamaan Allah Subhanahu wa taala yakni menyampaikan ilmu na Gusti Allah mempertahankan gelak bodena kemungkaran peneka bilisanihi wa yadihi wa qalbihi ingkar kalaban tanangah ingkar kalaban lesana ingkar kalaban atena fadzalikal ladzi sabaqat lahu sawabiq ada orang yang tak bisa salib dia bodo orang ngane ngajoh langsung bi tanangah bodo orang ngane ngajoh langsung bi lesana langsung ingkar bi atena wa rajulun arafa dinallah fasaddaqa bih bodo orang nomor 2 saya selamat aban oning da agama Gusti Allah yang di ilmu fasaddaqa aban membenarkan benih membela momon setiu tak bisa rela oso mosom horek tak bisa ya jel osom jogetan mebender dak maksiat benih mebender dak ilmu na Gusti Allah balin boleh orang penguasa atau orang sekekuatan pada bereng penguasa pada itu orang bi orang madrasah musola masjid semestinya orang di ilmu selebih takut ke Gusti Allah tapi ternyata kelakuannya tak bener termasuk
bekal balak si dateng ngak nikah, dateng dari penguasa si ngak nikah, bekal dateng balak si raja dari Allah Subhanahu wa taala. Kini keponan kezaliman nikah merajalela. Si selamat hanya orang seoning ke agama Gusti Allah, seken dek agama Gusti Allah, atau tak mampu aben maambu dek kemungkaran dek kezaliman kelaban tanang lesan ben perbuatan cokop kelaban atena ampun cokop. Oh tapi orang bener dek bener jaro salah aro maksiat ro adukung dek bareng si bener padahal aban tibi tak mampu king bede si nomor telok juga orang yang selamat kia warajulun arafa dinallah fasakata mun gela mendukung dek kebenaran aninja neng tok ya tak keluaran di bungko anan jogo keluarga jogo cek sampai rok norok pato kata ruah orang-orang yang tak gena kula ni kelele lecek kereng tang anak ki norok kok jarang macet lah aduh beri na remote tak beri remote tak keneng beri remote karena beri na sekira apa nyaman motor beri na GPRS kar so aja mau temu uber di nak ligoro temu bodoh di mana cereng bunuh arek seharian waktu mau joget di budina salon jere marah pecoten toko lewi gula jaga pun cokop pun sampian tak bisa jadi pertama tak bisa jadi nomor 2 dukung da orang se memberantas gila benih sampian se memberantas tapi sampian mendukung deka orang se memberantas kemungkaran cokop pun atau nengeneng wis nengeneng lecak komentar kakek cak komentar oh tak bisa setiap mau nimtahan nanti beri kata juta rame demah nyarinya meramian melolo tak maju ke neraka angok nyorot tak keluarga swarga aneh kapon terjadi kapi Kanjeng Nabi pun zaman ka 450 tahun si kapongkor pak ampun lah prediksi tining Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yanju apa sayusibu ummati fi akhir zaman balaun syadidun min sultanihim dari penguasa nah atau orang sekekuatna pada berengkekuatna penguasa jadi orang bodoh bingung nih akhir zaman Pak atau orang arwah sing ngerti hukum sing ngerti agama pasti remamon kada juga joget marseneka medeteng bareng semungkarot orang bodoh nggak aba-aba nih bingung atau orang akhirat terus nih akhir zaman nggak nikah Masya Allah pun fitnah kezaliman pun merajalela nih kapon ya mentermuka pada selamat tuti kuaku ning akhirat hewan-hewan nih kan juga kapi suruh nyampar, suruh nyuruduk, suruh ngetek baru kemudian Allah Ta'ala mencegah memberi apa untuk memanggil satu persatu makhluk manusia peneka untuk diminta bertanggung jawab nah, jadi mun saya lanyala ke orang ngambui saya lanyalan ke orang khususnya pasangan nggak nikah malah tak tadi orang bangkrut ku ning akhirat paham iki malah tadi orang sebang bangkrut orang bangkrut bener orang sejatuh ekonomi nah orang bangkrut di rumah tangga Kanjeng Nabi orang sandi kencerna sholat kencerna pasah kencerna zakat tapi petat kencerna naudzubillah terpada selamat amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا
وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك فحسبنا الله قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فهد إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين يا علم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي ثم إلى أنصب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلود وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة Amin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina laku libur